apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naibusan ti allowance ko, nanang. Ay nawaw. Kaano lang idinang tedak iti kwartaken ka, Gine? Awan nga ro din, nanang. Naibusan Hay, awagam ni tatang mo. Ibagam kin kwa na, tamang ipauit iti allowance mo. Amangan no adda trabaho na dayjay. Ay kat i-text mo Ibagam nga umawag king ka no saanan abise. Awan ka diti na urnong ti laundry shop, nanang. Apay di mo makita ti ref aginatang ko. O sige, awagak nga rod ni tatang. Ay wag, ibagam anayunan na ti ipauit na. Nanang. Hello, tatang. Anyan masapol mo, Jenny. Naibusan ti allowance ko. Numabalin, ipauitan na ko, tatang. Ninanang mo ay. Awan ka numat kwarta na. Isuti nang ibagang awagan kayo. At damo ti laundry shop. Mangipauit kayo laangan, tatang. Narigat ti makisarita kininanang numay papan iti kwarta. Anong samngarod nga urayan? Agtiksak to keng gano da may pawit ko. Asap tatang. Uy, di ka matanagan. Agdiskarte anak ko. Agyaman naklaunay, tatang. Nayunam ka no ti ipauit mo kuna ni nanang. Bye. Anya ti inbaga ni tatang mo. Adda may pauit na? Adda, nanang. Ano santa kanula ang orayan tagdiskitar kanu. Nasaya at mat nga rod no kasta. Sa dino ti papanam, Joel. Agpalundli akman, manang konsyang. Ada ti laundry shop iti sentro, san kadi? Awan ngamin ulas kong aglaba Wen, ada laundry shop iti sentro. Ado ti pagpilyam, ngamno kayat mo di oray siya kun ti mangilaba. Libre lang basta sika. Ay nawaw, nakababain mo't kada kayo manang. Anya ko matipagbainam ngay, single mo. Agpalundli aklatan manang. Ang mga noon niya pati panunutin dagiti padak abordils yun no ilabaan nak. O sige, adagan ka dayta. Basta siya, kayat ko lang ti makatulong. Naimbag kanya ka, tawan ti sabit. Awan agungat no bilang man. Saan manang? Adamit kat di pagbayad ko iti laundry shop, tadamit trabaho. Naimbag nga aldaw yu, madam. Ha? Ay, anya ti masapul yu, sir. Agpalundli ako madam. Sige, ikargam iti crates dagiti bado. Anya nga minantay nagan mo, manong? Joel tinakan ko. Syakmat ni Rosita. Nice meeting yo, manong Joel. Ha? Isurat mo tinagan kan contact number mo dito'y lagbok. Nagan kayo contact number laeng? Wan, manong. Mabalin ka lang alayak ti impalabak itang aldaw mitlaeng. Adang kami ti uniform ko, kasapulak inton bigat. Ay kwa, adu tinakapila. Ngamno kasapulam adagos ti inpalaundrem. Isupay lang ti ununa. Ay nawaw, agyaman na klaunay, madam. Awan anyaman na. I-text kanto no ready to pick up ti inpalabam, what? Mabalin ka di nga ipabagkat ko ti danumkan ka, Joel. Ay, pangalaki ti danom, manang konsyang. Di ta istorlaang. No, okay lang kan ka. No, awan aramidam. Okay laeng. At dalakat ko, ngayon inton madamdaman ton. Sa dino ti papanam aya. Mapan ko alain ti inpalundlik abado. Ay nawaw, nalpasan. Imawag ni Madam Ijelundli sa pitay. Kahit naibaga na ali dito pick up kanumitin. Nagpardas Uwin ngalod. Sumurot ka nga ron kanyak tapag katumpay laang ti danom. Adamot gayang papanam inton madamdama. Adda kamat gaya man, Sir Manong. Mano ti bayadak?
Saanan? Ha? Uray libre latan. Ah? Di bale, takukwak mat ti laundry shop. Ang mga no adago nget. Saan abali, tasyak mat ti boss. Kas nakunak itayan, kukwak ti laundry shop. Wan gayam, single kan samat. Kasla dayo ka ah. Uwen, dandani agbaak mitin. Pudno mit layang tinako na adayo. Agap abang aklayang dito lugar yu, ta dito miti anti trabaho. Ah, uray di mo damagan. Ibagaklatan ken ka. May saak mat abalaw and ready to mingle. No kayat mo ah. Ay, koy. Mang tedak layang iti 500 kan kabatan. Bayat ti panang nilabam iti badok. Okay, ngam inton maminsan tumanan ah. Agsubli kan to ditoy, wan. Di ka madanagan, tabalo akmat. Nag-sweet mat tanday to a Joel. Kunaktumat, kursunada nakmat laang. Nanang, mapan kayo ka di iti laundry shop ita. Nagpartak pa yung ag-reply. Adaman adagos ang ti-reply na. Nanang! 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 Ah, ha! Ay, makapakigtot ka mat, Jenny. Apay aya. Itay pa'y ngagsalsalod sudak, di kay mat ngamin sumungbat. Apay, asino ti kateteksyo aya? Ha? Ay kwa, awan day toy. Anya ti ibagam aya. Sabado ita, nanang. Kunak man numapanta iti laundry shop tayo ita. Anyat orasan, kat adda tayo pa'y lang dito'y balay. Agbati ka dito'y balay. Syakla ang antimapan. Ay nawaw, kalaat mat anagbaliw ti kapanunutan nyo. Di ko nayo idinapalabas alawas kat tulungan kayo. Saan nga ruden? Agbati ka dito'y balay. Ag-review ka kitday tapno lumaing kamat. Okay, da kayo tinangibaga dita ah. Agyaman ak tayo manugot ka alumwal talusita. Asino nga itinagbantay iti laundry shop mo? Awan, inrikap ko pa'y laang, Joel. Ha? Ay, sayang mit no adag palundli. Ay kwa, awan mo't ngamin dadu maapangital ka. Di balay tamang lukatak mo't inton bigat. Aginjoy tapay lang itaa. Anya ngaminan tay kunam nga ibagam kanya? Di ka kumamaklat iti ibagak. Kaya't ko ti agdatong keng kalusita. Ha? Anya ti kunam, Joel? Kaya't ko ti agdatong keng kano o kilayang Ulay may sa kaabalo. Nakasagana ka mga ikalay sa ken ka. Ay, wan adagos ang tisongbat ko, Joel. No kasta, umanugot ka makilalasyon kanyak. Kaibagbagak laang, Ay, wan nga rod. Ay na, agyaman ak launay lusita. Kamaod dyanan na, at damit lang ang nobyak. Sa dino tinanggapan nyo, nanang. Apay anarabyan kayo. Ay nawaw, sa dino kumapay ti dadu maapapanak, Jane. Narabyanak, taado ti customer ita. Ado, tinagpalaba. Ay nawaw, didak man ulbudan, nanang. Ay nawaw, sa anak nga agul-ulbod. Ibagbagak laang ti pudno. Napanak iti laundry shop tayo itay, kat nakakandado. Awan ka anakitak ijay. Ha? Anya oras ka anapan ijay? Alas 11, talo nga oras anagur-urayak ijay, nanang. Ay kwa. Sa dino tinapanan nyo aya. Ay kwa, kinapudno na. Napanak iti ayan ti kumarek. Kasangay na ngamen. Apay nga rod, akas ta tila ngayo. Kasla madandanagan kayo launay. At dan samat ilimlimad yung. Narabyan ka mo't anagawid, idi kalman. Nagbulak-bul kami nga minitinubiak manang. Ay nawaw, kunak man no single ka. Kaano laang idinagsalud-sudakan ka. Inaklon nak ti babae akol sunadak idi kalman laeng. Anya, Datatipod numanang. taga-anumat nga iday ta babae. Kalugalan nyo metlayang No kasta, at dagaya man nobyam. Kunak nugasat ko ti agbaak. Ngayon at damit na ilawanin. Ay nawaw, nalaing day ta inununaan na kidin. Adyat ko ng manang. Ay, ay awan di kayat ko asawan. Dito iti boarding house mo, Joel? Wen, dito iti pagababang Rosita. Ay nawaw, iti papaabangan mo't gayam ni Kunching ti pagnanaudan na. Napaulimak kamit. Okay ka laeng? Ha? Ay, kwa.
Ada ka di palikot. Nalagsak ka itay. Ngayon kasalamadaнаkan kami tlaunay na ita. Ay kwa, ada ka diti landlady yaw. Sigurado, no, ada ni manang kuntsing dito sa lid na. Nakita ka limuwal itay, ket. Ay, agyaman nak. Kunaklakit din no makita nak. Apay ti landlady mi? Kwa, awan matkit day. Nasa ludsud ko laang, Joel. Sige. Sumblek tangalo din, kapita pa. Ne, ada kamat gayaman ng kuntsing. Makapakigtot kami. Kasi no, dyan nakita nga nyawid mo. No, kasta, nakita na kami? Juan, iso ka di dahi jay tinobyam ng ibagbagang. Wen? Itapay lang, Joel. Aganad kan, di mo ibirbirok ti pa kay sagmakam. Ay nawaw, saan kaya maawatan? Kano at asawa dahi jay Rosita? Anya? Teko na kanya kit balo ka no? Ay nawaw, inulbudan na kalaang. Balo mo't alaw-lawatan na. OFW nilakay na. Anya? Day tatipod no. Si bibiyag pay lang nilakay na. Ngam ibaga na ki dinabalo. Ay naglokon da dya babae. No kasta, inulbudan na gayam. Matuloy ka diti panagawid yun, tatang. Wan, manungal daw langan kat malpasan ti trabaho. Ituloy ta ti plano tawan. Surprisahan ta ni nanang mo. Saan samot din ang matuloy day ta surprise, tatang? Ay nawaw. Apa ya? Ang mga nuda kayo ti masurpresa iti ibagak, tatang. Makapatanag ka mo tanak ko. Anya doy jaya? Agin babalo ni nanang. Ay nawaw. Kasano nga agin babalo? Di ka maawatan mo. Kinasarita nak ni Auntie Kunching, kat na ibaga ng adda relasyon da nanang kanti lalaki a border na. Imbaga kanu ni nanang ijay lalaki a balo. Anya? Si bibiyang kayo pa'y laang, ng feeling balo matan ni nanang, tatang. Kumusta ti biyayam, tatang? Kunaklakit dinurabi iti panagawid yu. Naginanak pa nga ni Manila, sakba nagawid akanak. Ninanang mo Adda ijay laundry shop, tatang. Saga ano mo ti kabit na? Dayo ka no, tatang. Ngam saan nga amo di lalaki as si aasawa ni nanang. Taimbaga na kanu nga rod abalo. Agraraman mo't day tangay nam. Agagatil nga rod, tatang. Mangibabain launay. Agsagana day tangay nam. Jak to pulos mapakawan oray pupuutan na. Feeling balo mo't. Amo na si bibiyagak pa lang. Ngam kasta ti bagbagana. Apay nga itaka lang ang nagpakita, Joel. Dua alawas, adi ka nagpakpakita kanyak. Di mo pa'y replyan dagiti text ko. Agraman awag, di mo sungbatan. Himayak ta kahit ko ti makiwin naswas kim ka. Anya, nay, apay ngay. Di ko nam kanya ket balo ka. Katuan mat. Ket no ada ka no asawa nga OFW. Ha? Isuka di day ito itinang isukatam kanya, Rosita. Sebiyaw. Kambalit ti pampanunutin nyo manong. Anyat kaya't mo sawen. Jak amo nga ada ka ti OFW ka asawa ni Rosita. Dayo aklayang dito lokal yo. Namatak itimbaga na nga isukat balo. Kaputan nagtalay ka kenkwana. No kasta nga rod. Biktima kamot laeng iti kalukwan tinalaing asawa. Wansel, iso di na kumailaman. Ti asawa yu tayo ti palikot. San asya. Iso tinagulbod, sel. Rosita, alam dagiti gamit mo tag sinatalangan. Ha, ay ikwa. Pangaasim lakay. Awan ti amok apapanak. Di kan ka sa pulan tapna mom. Pangaasim ka di alakay. Pumanaw kan. Tas siyak tinagrigat. Tapno laeng may patakder da ito balay. Ay kwa, awan amok apapanak lakay. Di nakawagan iti lakay. Talinipat kun nga gasawa ta. Ay, ikanak kumapa iti may sa agundawa ay sebyo. Sanan? Jak kasapulang ti asawa nga agin babalo. Si bibiyagak pa lang. Mapanmukid din ibaga abalo ka. Imbes asig ka ti sorpresaak, tanalpasin ti kontratak. Siyak tinasurpresa iti narabid mo. Ana, pumanaw ka ni ti sangwanak. Saan? Saan nak apumanaw, sebyo? No di mo kayat ti pumanaw. Dalusam ti bodega ta isutag balin asilid mo. Manipod ita.
awanan karbangam iti silagta. Ay, awanan. Talaga asaan akayat ni tatang mong agsinublian kami, Gine. Ay nawaw, syempre, nasaktan iti inaramid yun, nanang. Da kayong tumat ngamin. Feeling balo kayo. Ay, kwa. Saan ko nga gagara dayjay, anak ko? Ay, di nakman dramaan, nanang. Pangasim tulungan nak, tapno agsinublian kami ka ni tatang mo. Para iti anyapay lang, nanang. Tapnulok ko nyo manan ni tatang. Saan nga ruden? Saanan maulit tinapasamak? Promise! No siya, may mayaten nga agsina kayo. Ay nawaw, di mo kaya't makompleto ti pamilya tayo aya. Useless matlaang ti kumpleto a pamilya. No ti may sakit saan makontento. No anya ti pangedeng ni tatang, iso ti irespeto yun, nanang. Kat, kasanun nga'y no mga asawa ni tatang mo iti sa balay. Da kayo adwa, sikat ti ayan ti parikot, nanang. Kas na ko nakitayan, no saan akayat ni tatang ti makisinublan kada kayo, irespeto yu day ta a desisyon na. Tanalawag mat, ada kayo tinagbidot. Ay, nawaw! Di ka agaramid iti pagsakitan tinakam ti asawam. Tapno awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.